Esselamu alaikum i dobrodošli u treću epizodu Pitaj Almira. Moje ime je Almir Čolan. U ovom serijalu razgovaramo o pitanjima vezano za islamsku ekonomiju, financije, poslovanje i tako dalje. Za ovu epizodu smo dobili pitanje od Merime koja pita kakav je vaš stav po pitanju banaka koje navodno posluju po islamskim principima. Dobio sam dosta pitanja nakon prošle epizode vezano za sličnu tematiku. Pitanje se uglavnom svode na stvari kao banka tvrdi da je halal, kaže da nije kamata već dobit. Običnom čovjeku to sve izgleda isto. Dakle, hajde da se podsjetimo na dva važna principa. Prije svega, na osnovu kojih ćemo da sudimo, recimo, bar osnovni dio poslovanja islamskih banaka, da vidimo da li su islamske banke halal, na kojem principu rade i kako da se odlučimo pri izboru. Dakle, ako gledamo dva glavna principa, jedan je da, vezano za poslovanje i ugovor, prvi je, kao što znate od prošli put, je da svaki ugovor, odnosno kupoprodaja gdje se razmjenjuje novac za stvarnu stvar, to je jedna vrsta ugovora koja je osnova trgovine. Znači nešto imam što je vrijedno, prodaću to, mogu u ovoj slučaju da prodam ili na odgođeno plaćanje ili odmah iz ruke u ruku. U takvom ugovoru svaka vrsta profita je dozvoljena, znači halal. Znači prvi princip koji moramo da znamo je da kad god prodajemo stvar za novac, dozvoljeno je profitirati. Čak je dozvoljeno dati na odgođeno plaćanje. To uključuje, recimo, da prodam kuću na odgođeno plaćanje, auto ili tako dalje. Tako da ćemo vidjeti da većina islamskih banaka pokušava da posluje i da napravi profit u toj oblasti. To se zove poslovanje, zato vidimo, recimo, u Kur'anu, Allah dželešanhu, na pitanje kad ljudi razgovaraju o ovome, nama se čini kamata i ova trgovina sve jedno te isto ili slično, tako dalje. Allah dželešanhu kaže da je on dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Dozvoljena trgovina je to kada prodajemo nešto za novac što nije samo po sebi novac. U drugom slučaju, i ovo je osnova kamatnih banaka, je da prodaju novac za novac. Znači, to je zajam, posuđuje se novac i u tom slučaju svaka vrsta profita koji se dobije se naziva kamatom i to je haram, to nije dozvoljeno. Šta buni ljude je da u oba dvije ove transakcije rezultat je da dolazimo do neke vrste profita. Međutim, Islam je, kao što znate iz prošle epizode, zabranio poslovanje gdje se novac prodaje za više novca, a dozvolio je poslovanje gdje se prodaje neka roba, jer to je osnova ekonomije, progresa, proizvodnje i tako čovjek ulazi u posao da bi zaradio, prehranio porodicu na halal način, tako dalje. Iz tih transakcija i tako i zarađujemo i odatle smo u situaciji da dajemo sadaku, zekijat i tako dalje, jer smo zaradili i imamo sve uslove za normalan život. Dakle, šta je prvo važno da shvatimo, da kada govorimo o islamskim bankama, ne govorimo o banci koja posluje novac za novac, već jednoj banci koja bi trebala, da bi profitirala, novac prebaciti iz monetarne u ekonomsku neku stvar, proizvod i tako dalje, recimo kao kuću, i onda profitirati iz stvarne prodaje i proizvodnje i tako dalje. Šta je tu važno da razumimo? Da nije isto beskamatno i besprofitabilno, odnosno besprofitno poslovanje. Obično mi, kada razmišljamo o ovom aranžmanu, ljudi kažu, islamska banka djeluje beskamatno. Ona je beskamatni sistem. I automatski šta se nama u glavi stvara slika je da zato što je beskamatni, ovo je kamatni, onda nije profitabilno. Znači, biti beskamatan, odnosno ne prodavati za novac, i biti profitabilan su dva različita koncepta. Znači, moguće je biti beskamatan i istovremeno praviti profit. Znači, beskamatno i neprofitno, odnosno besprofitno su dvije različite stvari. Šta ljude često buni kad u ovome gledaju? Buni i to što, recimo, banke imaju znak procentualno. Znači, rata ili profit ili kamata svugdje je, na primjer, izražen recimo 5%.
Zašto ovo buni ljude? Ovo buni ljude istog razloga zato što gledaju na ovaj procenat i onda smatraju da je to kamata. Procenat je ovo matematički simbol koji znači promjenu, porast, smanjenje. Znači ti kad odeš na dijetu izgubiš kile. Mi to možemo reći 5% tjelesne mase i si izgubio. Nije to kamat, ne govorimo o kamat. Ili dobio si kile, nisi jeo puno slatka, dobio si 10 kila. Imaš 100. Koliko je to? 10% si dobio. To 10% nije kamata. Jer mnoge stvari možemo na neki način opisati u procentare. Recimo, zekijat je 2,5%. Je li tako? Znači, i zekijat, je li to kamata? Zato što ima postotak? Nije. Kada imamo, recimo, neko ulazi u posao, dobije 30%. Kada neko dijeli se imovina nakon što neko preseli na hiret, zaostavština, ima koliko dobija 50%, 25%, ovo. Znači, u svemu postoje neki procenti. Jel? Znači, šta nas treba da interesuje? Da li 5% predstavlja porast i povrat na profit koji dolazi iz ove vrste transakcije ili je to 5% povrat ili profit koji dolazi iz ove vrste transakcije? Znači, o kojoj transakciji i vrsti radnji se radi, značemo da li to 5% predstavlja profit na ono što je dozvoljeno ili profit na ono što nije dozvoljeno i tako kamata. Hajde da vidimo jedan primjer. U ovom primjeru imamo način rada i poslovanja standardne banke koja posluje na kamate. Ovo je B banka, ovdje je mušterija koja otvara račun u banci i recimo stavit će pare u banku, račun daje 4% kamata. Banka onda uzima taj novac i onda daje kredit nekome ko hoće recimo da uzme kuću. Banka taj novac daje na 5% i banka između te dvije transakcije pravi 1% za sebe. Znači tu je gdje banka pravi profit. Naravno, banka puno radi ovih transakcija, radi sa puno novca, tako da 1% na uloženi kapital koji dioničari posluju nekada može da donese profita 10, 20 i tako više posto, zavisno kako radi. Znači, iako je procentualno mala, znači ova razlika koju zovu spread, razlika između dvije stvari. Sad, šta je razlika u običnoj banci? Razlika je da ovdje se daje kredit, jednostavno. Banka uzima kao kredit zajam na kamatu od mušterije koja otvara račun. To je znači svaki taj račun je takva vrsta. Znači, to je novac za novac. Znači, novac za novac vrsta računa. Na isti način novac za 5% daje kredit osobi koja hoće da nešto kupi ili da posudi novac. Ta osoba će kupiti recimo kuću, ali ugovor između banke i klijenta je novac za novac i tako isto tako kamata. Znači sva ova transakcija, novac se prodaje kao roba. Znači ovdje ako gledamo šta se prodaje, to je novac, se prodaje za novac. I kroz prodaju novca vraća se profit veći. Znači veći se profit se vraća. Ovaj čovjek posluje recimo 100, vraćat će 110, banka će vamo vraćati shodno svojim kalkulacijama dalje. Šta je razlika i kako islamska banka može da posluje na način koji je suglasan sa šerijatom, sa islamskim normama? Znači, islamska banka očito ne može na ovaj način da djeluje. Dakle, prvo ne može dati se novac tek tako kao novac i onda da se ima kao kamata. Znači, način davanja novca zavisi od računa, na koji način se to stavi. Ali u svakom slučaju, taj račun koji donosi profit, na neki način, sad ima tu načina dosta, mora da bude vrsta kao ulaganja u banku. Ili novac se stavlja na čuvanje u banci. Nije novac za novac. Znači, novac se tu stavlja slično kao u investicijama. Kad novac se investira. Tako da u stvari mi ovo zovemo osobu kao, od zavisno koji račun otvara, recimo jedna od računa je ta investicijski račun, gdje on je kao mudarib, investitor koji ulaže novac
I banka tada, kao menadžer novca, radi sa novcem nešto što je u skladu sa islamskim principima da bi zaradila novac kroz ekonomsku aktivnost i onda dijelila profit ili povratila profit koji dolazi iz ekonomske aktivnosti. Znači, na koji način banka pravi novac? Kao što smo rekli, kao što ne može novac za novac primiti bez da bude kao investitor ili tako dalje, isto tako banka ne može tek tako posuđivati novac, već novac mora, kao što smo rekli, da postane nešto. Dakle, ako hoće ova osoba da kupi kuću, recimo, tada banka mora ići u ekonomiju i uključiti se, kupiti kuću i onda kuću mora prodati. U ovom slučaju šta se razmjenjuje? Razmjenjuje se novac za kuću, za neku stvarnu stvar. I u ovom slučaju, ako se sjećate iz prve prilike, kad smo razgovarali, profit je dozvoljen. Znači, ovdje će banka doći u posjed kuće i onda će na neki način prodavati. Prodavati se može na nekoliko načina. Može banka i mušterije da uđu kao partneri u kuću i vremenom klijent kupuje polako vremenom i renta dio kuće koji je u posjedu banke. Znači, ako banka kupi ovo 80%, a klijent kupi 20%, znači klijent renta 80% i kupuje polako procente u toj kući i svaki put kad kupi više, recimo kad kupi 5%, onda renta, odnosno na leasing, uzima manji dio, dok na kraju 100% vlasništvo ne prijeđe u ruke mušterije. Može se ovo napraviti da bude i prodaja za fiksnu cijenu, murabaha i tako dalje, ima načina. U svakom slučaju, poenta ove trgovine je da banka bude vlasnik, da novac postane neka roba i da to bude onda kao trgovina između dvije osobe i banka naravno zbog ovakvog načina poslovanja hoće da zaradi i zato smo rekli ovo je beskamatno, zato što se prodaje roba, ali nije bezprofitabilno, zato što će banka tražiti svoj profit, napravit će cijenu kuće tako da dobije dovoljno da bi platila ljude koji radi u banci, da bi dioničarima i osobama koji otvaraju račune dala profit, jer to je osnova biznisa je da napravimo profit. Tako da je to važno raščlaniti da banka mora da se uključi u stvarne ekonomske aktivnosti i da nešto proda i da ima neku stvarnu svrhu, dok u ovom slučaju kuća je samo bila kolateral u ugovoru, a ne svrha ugovora i kupoprodaje. Šta je ovdje važno da vidimo u poslovanju islamske banke da bi znali da li je stvarno banka halal i da li se stvarno bavi trgovinom ili je to samo neka igra riječi? Sada praktično ako gledamo, da rezimiramo, do profita možemo doći na dva načina. Jedan je prodavanjem stvari ulaskom u trgovinu i drugi je prodavanjem novca za novac, što je nedozvoljena kamata. Znači, obje transakcije vraćaju profit. Ovako bi trebala islamska banka da funkcioniše, ovako obične banke i svijet financija funkcioniše prodavanjem novca za novac. Dakle, profit dolazimo iz trgovine, profit taj halal i dozvoljen. Profit od kamate prodajom novca je nedozvoljen. Međutim, da bi ocijenili rad islamske banke, danas nije dovoljno samo gledati u ove dvije kategorije. Ima treća kategorija koja nam u stvari pokazuje i sve se vrti oko toga, halal i haram i sve ostalo i sav koncept se vrti oko toga, oko treće kategorije. Prije nego što kažem šta je treća kategorija, da vam objasnim zašto ima treća kategorija, koji je praktičan razlog. Znači, mi smo rekli da banka mora prodati nešto, kuću. Međutim, postavlja se pitanje zakonski, da li banka može ući u posjed kuće, da li banka može biti vlasnik, kupiti. Često vidimo u svijetu, dok putujem, ovdje sam recimo u Australiji na šerijatskom odboru jedne najveće islamske financijske institucije, skoro 1,5 milijardu je finansirala u raznim ugovorima što se tiče finansiranja kuća i tako dalje. Na koji način ta financijska institucija dolazi
da kupi. Da li je stvarno uzela vlasništvo? Kupila. Kako? Kada zakon onemogućava da banka postane vlasnik. Znači, koliko je stvarna ta trgovina ako banka ne može postati vlasnik? Jedna stvar. Druga stvar, i da može da postane vlasnik, šta je sa porezima i koje kakvim taksama ili na kupoprodaju koje odmah startaju čim banka uđe u takve vrste. Znači, tretman finansijski, računovodstveni i tako dalje, zakonski je drugačiji na transakcije koje se kupoprodajne prirode i transakcije ove. U takvim okolnostima obično dolazimo u situaciju gdje moramo da razgovaramo sa advokatima, sa ljudima koji poznaju poreze i takse i sistem i tako dalje, da riješimo ovo. Kako da islamska banka, znači da kupi ovo, jer ne možemo nešto prodati dok nismo uzeli u posjed. Znači, ako sada banka hoće da bude kao partner s tobom, kako ona uđe u posjed toga što je partner ili te kuće ili nečega što kasnije proda, ako nije uzela i tako dalje. Tu je osnova sada da analiziramo pravilno i da razumijemo kontekst u kojem djelujemo. Na primjer, u Australiji ovdje mi smo već jedno 20 godina izuzeti, znači promijenili smo u državi Viktoriji gdje sam ja, zakon je izuzeo islamske finansijske ove institucije, recimo ako kupuju kuću na murabaha principu, a to je da banka kupi kuću recimo za 100.000 i proda za neku veću cijenu koju se dogovorimo u početku i tako dalje. Jel? U tom slučaju obično pri kupovini bi bila taksa, stamp duty to zovu, i u toku prodaje klijentu bi bila druga taksa, što bi povećalo troškove. Zakon je ovdje uvidio da je razlog zbog čega, recimo, islamska financijska institucija kupuje i onda prodaje zato što šerijat tako nalaže da se tako poslovanje vrši. I onda je izuzeo, jer taj zakon je bio kad neko kao zadnja mušterija kupuje kuću, a ne da se trguje na islamski način. Tako da je zakon izuzeo u ovom slučaju. U mnogim državama to imamo danas u svijetu. Druga stvar, postavlja se pitanje kako da banka recimo uđe. Recimo u državi drugoj susjednjoj, Novi Južni Vels, nema ovog zakona. Sada, naša institucija, recimo, angažovala pravnik advokat, kako da banka uđe u posjed kuće i da proda bez negativnih posljedica i tako dalje i da zadovolji šerijatske principe i da nema negativnih poreskih posljedica i jednostavno da ne bi bilo ovaj način finansiranja skuplji od ovog, zato što islamski zahtijeva drugačiji način. Naravno, tu se angažuju advokati koji onda naprave jednu legalnu strukturu. Inkorporacija nekog vozila finansijskog ili neke tvorevine, ovdje se to zove trust, bare trust, znači stvori se jedno tijelo koje će u stvari kao firma, recimo, ili ne znam kako bi preveo. Uglavnom, jedna legalna tvorevina, vozilo se stvori koje će kupiti kuću i uzeti vlasništvo. Samo mu je svrha da uzme vlasništvo. Znači da zadovoljimo taj šerijatski princip i da ga onda kasnije proda. Znači, to su sve stvari koje kada sudimo da li je nešto stvarna trgovina ili ovdje kao što nazivamo sintetička prodaja. Jer može se doći u situaciju da banka ko fol kupuje nešto, a ne kupuje ništa ne pravi, ništa nije pokušala, ništa ne radi da se izmijeni zakon, ništa ne radi, kao što ja znam ovdje. Dođe čovjek, hoće da dadne nekome kredit između njih dvojice. I on kaže, evo sad, na papiru bez jedna, ja sam ti prodao ovo, ti si meni prodao nazad ovu kuću, ovo ono. To je samo na papiru mrtvo slovo. Znači, to je nešto što se zove sintetička prodaja. I to je problematično. Znači, moramo vidjeti da li je došlo do stvarne trgovine, posjeda. Ako nije, da li imaju legalni razlozi i kako da razmišljamo o tome. Zato je važno, kada sudimo ovo, da gledamo u banku da li ima ona šerijatske pravnike, osobe koje razumiju finansijski ovaj svijet, zakonski, šerijatski,
Da li banka stvarno hoće da uđe ili izbjegava ili se igra sa propisima šerijata iz islama, da li je to sintetička neka varka ili se koristi sve mogući zakonski procesi, načini da se izbjegne restrikcije koje postoje u zakonu da bi se došlo do stvarnog finansiranja, posjedovanja što bliže, dakle, tom islamskom principu. Na primjer, u ovoj mojoj organizaciji islamskoj, gdje sam savjetnik, 7 puta smo mijenjali ugovor, 7 puta smo gurali da bi sve onaj koji finansira i druge državne institucije da bi prihvatili i svaki put se to poboljšava i radi se na tom i tako dalje. Znači, ovo sve je jedan je ovo proces. Znači, nekada imamo nivoe koliko se može i koliko se to gura i kako ide i moramo da, znači, pogledamo veću sliku prije nego što tek tako olahko kažemo ma sve je to isto, nema nikakve veze, nema nikakve razlike i ne cijenimo tematiku, problematiku, koliko treba da se uloži truda i sve ne svrstamo u isti koš. Jer ima onih koji love u mutnom, samo u riječima mijenjaju stvari i ugovore, dok ima dosta islamskih banaka i institucija koje stvarno pokušavaju da i pored problema u društvu i zakona da promijene ovo. Ja sam, recimo, iako nisam gledao ugovore, recimo u BBI banci, jako bio impresioniran direktorom Amerom Bukvićem koji na sve moguće načine radi da se ne samo promijene zakoni, da financije BBI banke budu po najvećim IOFI standardima, da trenira svoje ljude, timove i da čitava banka odiše duhom islamskim poslovanjem, poduzetništvom koje vidimo na njegovom ličnom leadershipu, odnosno liderstvu te banke i kako ona igra ulogu ne samo u banci, već i izvan u regiji vezano za ekonomiju, rad, progres i to vidimo stalno šta radi i kako radi. Znači, osim toga što su dioničari, vlasnici su neki od najvećih islamskih banaka na svijetu, Islamska razvojna banka i Islamska Dubai banka i tako dalje. Ja sam posjetio te banke i šerijatske odbore i tako dalje. BBI recimo ima eksperte kao što je profesor Šukrija Ramić koji gledaju i razmišljaju o tim stvarima, koji stalno, ja sam siguran privatno i inače kada ih vidim i kada razgovaram, vidim značaj koji stavljaju, tako da zadovoljan sam da takva vrsta trgovine i poslovanja je dostupna našem terenu. Dakle, vidjeli ste koliko stvari moramo da imamo na umu kad razmišljamo vezano za to da li je banka posluje islamski ili ne. Nije konstruktivno brzo davati ocjene, pogotovo negativno i rušiti reputaciju i rad koji se stavlja. Tako za kraj, beskamatno poslovanje može da bude profitabilno ukoliko se radi na ispravan način. Banka je halal ukoliko posluje i bavi se trgovinom i vi možete to da saznate ukoliko pogledate šta tačno banka radi, koga ima na odboru, ko su ljudi, kako rade, šta rade i tako dalje. Ukoliko ne znate, pitajte one ljude koji znaju više od vas. Ovo je vrlo specifična tema, tehnički je zahtjevna, tako da dosta ljudi se i ne razumije plaho, ne gledaju u detalje. U svakom slučaju i u slučaju kad imamo razlike mišljenja, moramo se opet vraćati na izvore i poštovati različita mišljenja. Ja mislim da je jedna od najboljih načina za one koji žele da kao studenti više nauče ovoj temi je da pročitaju šerijatske standarde, posebno ove koje IOFI izdaje, koji dublje i specifičnije gledaju na to kako islamska banka bi trebala da posluje. Ukoliko želite da više naučite o ovim stvarima, startamo sa kursom Islamske financije i poslovanje vrlo brzo. Nadam se da ću vas uskoro vidjeti u Sarajevu gdje organizujem jedan vrlo interesantno predavanje. To je sve od mene. Vidimo se inša Allah u Bosni uskoro. Assalamu alaikum.